Eddie Felicin ngan papadisan ni Ma'am Carmelita Sumayod. Aminado number. Upay sumayaw, ibadalit na, babagsik lagi hapon, bisan doon lagas na, diri na surinder, diri na itira, o kikon mabustura, magalaging daragang, unhip kikitaon, at pamahong-tahong, kabahiyong-hiyong, hatiya pamayhong, diri masluong, perdi malipayon, sanglit di manalinda, pagalaing matangon. Ungod kun man ngayon ang siring hatunda rahunod, diri nalalagas ang tao, kung perdi malipayon, bisan tampak itim problema, ayaw asiha, mag-enjoy samtang buhi papariyo, kan manalinda. Ungod kun mangayan ang siring hatunda rahunod, diri nalalagas ang tao, kung pirmi madipayon, bisan tampak itim problema, ayaw asiha, samtang tangku ipapariho kan manalinda, besan utsinta na iton iyaida at purmahalawas, waray pagkabanta, binigkat manalinda, damon naruya, mahusay lagi hapon, kat malaong-laong. Ungod man ngayon ang sirig hatunda rahunod, diri nalalagas ang tao, kung perdi malipayon, isang tampak itim problema, ayaw asiha, mag-enjoy samtang hugi papariho, kan manalinda. Ungod kun man ngayon ang sirig hatunda rahunod, diri nalalagas ang tao, kung permi palipayon, bisan tampak itim problema, ayaw asiha, mag-enjoy samtang buhi papariho, kan manalinda. Mahupay sumayaw, ibadalinda, mapagsik lagi hapon, bisan doon lagas na, diri na surinder, diri na ritira, ukikon mabustura, magalahing daraga,
Kulip kikinao at pamahu-bahu, kamahiyu-hiyu at iya pamayhu, diri mas duun perti malipayo, saglit di maganda kagalagi patanton. Ungod kun man ngayon ang siling hatuna rahunun, diri na lalagas ang tao kun perti malipayo. Bisang tambak iting problema ayaw asigam pag-enjoy sang tanggugi papariho kan manalinda. Ungod kun man ngayon ang siring atuna rahun, diri na lalagas ang tao kung permi palipayo. Bisang tambak iting problema ayaw asigam pag-enjoy sang tanggugi papariho kan manalinda.